Danas igramo igru pod imenom World Basketball Championship. Bićemo Germany. Idemo Argentinu. Ako nas odmah u prvoj pobjedi, ne znam što. Znam igrati tu igru. I ponovno! Pa on je nas vodio 1-0. O, ne. Dobro. Please. Argentina nas pobjedi. Evo, to je internet Uber. Ne smijemo njega šutiti, to nam je challenge. Oh! Great! Thanks. Znači, ne možemo se pobjediti. Da, mislim da su spali, znači, tako. Nemoj mi vani! Svakome se odbija unutra, evo, i mislim. Germany. 3 pojene daje. Mislim da nećemo proći. Ali nekad mi se ne desilo u igri da ispadnemo odmah u ligama. U grupama. Da, ne ispadnemo van. Nikad nije desilo. Da. Okej. Bravo! Što mi zezamo se? Sad moraju, okej, mogu filavati to. Germany. I još uvijek smo, drugi smo. Igramo protiv Indonezije. Indonezija, izgubi. To. Znači, samo za nas izdiže sudac ruke. Mislim da, stvarno kad sam igrala na Indonezija rasturala. Šta sad Indoneziji? Vidio. Idemo, ajde još. To je fuljanac. A što je to? Ne uvijek da Argentina izgubi mi onda odmah. Onda ne može izgubiti Argentina. Šta? Ja profon. Znači protiv Engleske izgubiti. Neću. Vratili smo se na staro. Tko da počekati, on je zabio koš, ja nisam. Zato je on zabio koš. I ja sam ga zabila. On ga je zabio. I ja sam ga zabila. On ga je fula. Daj mi nemoj. Fulja. Nemoj mi. Okej, hoće mi, dali su mi priliku. Sad je koš mislim neko to. Oh my god, gotovo je za njega. Op, 6-5. Mislim da Argentina je pala. Da, i... Ti mene zezaš. Argentina igra protiv Turske, ja igram protiv Irana. A to je Iran jako dobar način. Što kako puca lopte.
Da, ali ja zabijem koš. Ponovno. Srećem. Tu mi pada, da. Skroz na pucaj, vidjeti. Mislim da je Iran pao. Mislim da ću se u finalu boriti za Argentinom, jer je ona bolja od mene. Nije. Ona je bila samo za agrijavanje, nije fair. Ona. Argentina pala! Turska protiv Turske, Argentina je pala. Igram, sjećam se njih. S njim sam ja... Mi smo već igrali koga je znam, znači... Opa, ne! Dobro, ne ubijem. Ja sam isto noob. Prvi koš! Bokra. Boksum. Boksum. To zabijemo i idemo dalje. Dalje. Igramo protiv United States of America. USA. Sjedinjene Američke države. Mislim da ubiju. Da, ubiju 100%. Mislim da ćemo se boriti u finalu. Okej. Ne, nemam sreće. Računao sam pad. Ne, kako mi fulja, što tu? Mislim da, ako to fuljam, da sve je dalje. Tako da vidjem. Finale igrao protiv Tursku. Oni su stvarno jaki, pobjedili su Argu. Pobjedili su jači od mene. Nemoj mi glupu nesreću. Au, udario sam se. Dobro. Dobro, zabio sam još jedan koš. Ali ja usegio sve na starom. To! Vodimo i sad ne smijemo primiti 2. Kraj. Pobjedili smo. Pobjedili smo, prešli. Znači, to je samo epizoda. To što stavljam pod mini igre. Pod reprodukciju stavljam pod mini igre. I da, to je bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Bok.